to jump some over, I don't know, some rocks and stuff like this to have fun in the city, but also on the race is really important now. Maybe on some races no, but for sure there are some races where you need it to jump some over obstacles, okay? Who is capable to do it already? First jump was out of the pedal. When you jump out of the pedal, you jump like this, with both tires in the same time up. No, with the bunny hop, it's going first the front tire, the rear is still on the ground, and then Kā tev, Aleksandrs? Un brauksim mežā, redzēsim, ko katrs prot. Bet patreiz te uz estakādēm? Ir interesanti. Jā. Jāiemācas bunny hops līdz galam. Kā profesionāls treneris. Jā. Apmāc mums. really open. And eat everything what you see, eat, okay? Look where you will remember as much you can. In the second look, we will go in each corner, I will ask you, tell me which line do you Yeah. think, the second corner, tell me which line do you think, and like this. Or maybe some obstacles, I will ask you for your opinion, and then we will discuss what is better, what is faster done on the race day, okay? We go easy this one, okay? Okay? Relax, enjoy, okay? Always remember, okay? You are looking now. Explain. Believe me, this is from cyclocross. They are studying how to go down from the... Just go like this, down. I want to give the certificate for today to Luta. Congratulations. Thank you for visiting us. You did the fastest today, it was Indulus. Congratulations. Make the noise, make the noise. Nu, Rūt, pēc garās dienas pāris vārdos, kā tev gāja šodien? Nu, Artur, kā gāja šodien? Man tā, dažs šeit papi, dažs ne. Cik es dzirdēju, kaut kas nesagāja šodien? Dažās vietās. Es divreiz nācu, bet tās pie lietas piedarās. Kā tev tas sanāca? Nezinu, kaut kā Pārcenties? notizlojos. Nu, Indul, kā gāja šodien? Nu, interesanti pabraukt šādas trasītas, kaut kas atšķirīgāks. Nu, nav tā kā tie standarta maratoni, jau kaut kas tehniskāks. Var arī parādīt kaut kādu māku no kalniem braukt, ne tikai tā, ko fizisko tur pa taisnēm un izturību. Apsveicu labāko rezultātu šodien. Kā tev tas izdevās? Paldies. Tos ievērot, ko treneris pirms tiem kontroltestiem parādīja. Kaut kas jau noderēja. Nu, Aleksandr, stāsti, kā tev gāja šodien? Nu, šodien bija kārtībā. Patika tas, ka bija no citas valsts, kas pastāsta, kā braukt un kā pareizi mainīt to līdzsvaru, kur liekties, kādas līnijas, kādas trajektorijas. Viss tas patika. Nekad nebija tā analizēts. Trasīte feina. Nu, ko, Naura, apsveicu tevi ar šodien. Paldies. Netik veiksmīgs starts, varbūt kā pats vēlējies droši vien. Nu jā, divreiz garām trasi aizbrauc līkumam, un tad sanāca kādu pusminūti zaudēt. XCO arī turpmāk darbosies? Jā. Un savu uzsvaru liks uz MTB XCO? Jā, uz maratoniem nē. Kāpēc uz maratoniem nē? Nezinu, nepatīk tik garas distances braukt. Labāk šitāds XCO, kur dinamika un interesantāk ir.